Silvika? Kje so moje bele nogavice? No, Zofo, samo nem več bele. A kako nem več bele? Zakaj pa niso več bele? Plave so. In zakaj? Ker ti dala svoj delavski kombinezon v beli perilu. Ja? In kolikokrat rekla sem ti, da nem dat farbani peril v beli perilu? Ne vem kolikokrat, če ne štejem. In zdaj beli perilo, nem več beli perilo, ampak je plavi perilo. Ja, no, ja, saj plavo Ja, no, poslušaj. Modra pa je, ja? Barva, ki bi za kombinacijo k intimni konfekciji prav dobro šla. Jaz nem policaj, da nosim plavi perilo. Daj, Silvika, no, kaj, da se malo spremembe pa ne škodi, ne? Kaj, ja, misliš, da bom jaz celo življenje nosil samo belo perilo? Ivan, ti nem nosiš samo belo perilo. Kako misliš to? Spomni se, ko imela si Diro Rejo. Pospravi zdaj ta perilo. Veš, da pride teto Oranka, moramo pospravljeno imeti vse. Ja, no, vem, da pride. Pride tudi stričika Srđan. Jo, igen. Ja, pride. Za njo bo spet celo stanovanje smrdelo po njegovih nogavicah. Ja, kaj potem? Daš mu svoje, ne? Ja, svoje mu bom dal, svoje, ja. Čevlje mu bom dal, noge mu bom pa zabetoniral mu bom noge. Ivan, nem pretiravaj. Zanjat. Kaj? Bodi prijazen, ne? Samo nem sme dati čevlje dol, ne? Ja, seveda, no, se bom prijazen. Kaj, jaz ne znam biti prijazen. Jaz nisem nikoli prijazen. Kaj pa kuhaš? Ja, to pa ni paprikaš. Nem. Lazanja. Lazanja. To je lazanja. Silvika, ja, no, se ni čudno, da sva se našla. Lazanja, Silvika, ja, lazanja. Pa zakaj takšne rdeče barve? Ja, Ivan, to paprikaš, lazanja. Paprikaš, lazanja. Spal se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji te navadi za tri. To nad dopustov za pošto skrbi. Ti rože zaliva prebajska stvari, ko ti posodi jajček ali dva. Vse žiga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sosed, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav, vračajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Ivan! Kje gori? Ivan! Pokvarila sem lazanjo! Kaj si lazanja, oprosti, Silvika. Sanjalo se mi je. Ja, tebi sanjala, jaz pa pokvarjeno kosilo imam. Jaz sem
Civika, oprosti. Civika, sem imel lepe sanje, zelo. Kaj zdaj, da dam, teta Aranka? Kakšne lepe sonje, ti kričalo si. Sem sanjal, da si pripravljala bržolico v Maxi, pražen krompirček z mlado čebulico, motovilček z bučnim oljem. Ja, zakaj potem kričalo? Ja, sem ravno kar sedel za mizo in prijel v priboru svoje roke in vse se je spremenilo v Paprikaš? O, kakšne lepe sonje si imel. Ja. Zdravo, bre, familijo! Dođite, ljudi! Dođi, da ti ljubim. Silvo, jes dobra, je živa? Ja. Dođi, Ivane. Daj, čekam. Znam te ja, Ivane, kad si bio ovoliki mali. Kaj, Ivo, nekaj. Sem jaz bil ovoliko mali, se midva še nisva poznala. Igel. Ja. Ti misliš naš Tibor? Pa da, pa gde je on? Šta on sad radi, a? Naš Tibor je zdaj v Čakovcu. Ja. kaj ne? Čakovcu? Ja. Što radi? On je zdaj na glazbenem izpopolnjevanju. Igel. Mnogo bre on zeza. Pa što ne nađe neki muški posao, ozbiljan, a? Ja. Kje teta Aranka je? Ona neće doći. Neće doći. Neće doći. Jo, kaj bolana je? Ma nije, ona se razvela. Kaj? Ločila se je. Od koga pa? Visok Ivan, od njega. Deco moja, ja sam vam, ko što kažete, srećno ločen. Jel tako vi Mađari, jel? Igel. Mi se nismo Mađari, kad se onaj Slovenci Mađari. Ma sve je to Srbija, nema veze. Nego, Silvo, daj ti neke čašice, pa da mi malo nazdravimo, može li? Ja, daj se neka, daj. Doneo, ljudi moji, da vidite. Dođi, Ivane. Kako se sad živi kod vas u deželici, Ivane, a? Ja, se. Jel Triglav još stoji? Triglav še stoji, ja. Mi smo pa bolj recesionistično. Ja. Izvoli. Silvo, vidiš šta sam ti donio? Domaći. Hvala lepa. Super. Ljudi, da nazdravimo. Ja, no pa. Tako, super. Ajde, živeli? Ja, da živeli. Ja. A gorenje? Jel to još ima, a? Gorenje? Da. Kakaj ni gorenje zdaj že v Srbiji? Kako smo nekam preselili to našo proizvodnjo? U Bosno. Ubosno, da nije propalo, a? Znate, da nije kova naša crvena zastava. A mogu da vam kažem, mi smo napravili fantastičan posao. Prodali naše jugiće u Afriku, pa sad crnci ganjaju slonove našim jugićima. A? Za popizdit, stari, jel tako? Ja, živim. Čiho, Serđon, kako to da ti prišlo sem, če ti in Aranka nem ste več poročani? Pa kad smo familijo, ljudi moji, jel tako? Ajde, da još malo. Kdaj to? Od kdaj vi odločeni ste že? Čekaj da izračunam. Uzeli smo se u Jugoslaviji, jel tako, Ivane? Ja. Da, pa smo se onda svađali u Srbiji i Crnoj Gori i onda na kraju sretno rastali u Srbiji. Tako je, da. Pa kaj niste mogli vse to opraviti u eni državi? Posluš, kje ti zdaj živiš? Pa onako, deco moja, ja vam živim u Republici Srpskoj, u Bosni. Da. Imao sam tamo predivnu kuću, pa sam je odlično prodao i došao kod vas u Sloveniju, u deželicu, jeli? Koliko dolgo ti je ostalo boš? Šta ja znam, ja sam mislio onako mjesec, dva, recimo, a?
Polako, Ivane, polako, pa nije ti to frukta. Da. Kaj boš ostalo? Nego, ne brinite vi previše za mene. Ja ću da spavam, evo ovde ću da spavam, na tom kauču, a bit ću tih ko šišmiš. Nećete znati da sam tu. Mogu li ja da zapalim jedno, a? Niti pod koju tačku. Dobro, onda ću da legnem, da se malo odmorim, da se izrelaksiram, tako, da skinem cipele. Ne. Beno? Kdaj si ti nazadnje kako službo iskal? Ko moram datum vedeti? Zato, ker se ga glih nekak ne spomnim. Čakaj, vem, da ni bilo glih tako fejst mrzlo. A ne, V tem časopisu, ki ga držiš v roki, ni nobene ponudbe? Je. Najbrž. Mislim, sigurno je. Ja, če je časopis, ne? Ja, ziher je, ja. Ja, ziher je. Pa to, ja. Ja, pol pa poglej. Ker te ne bom celo življenje vzdrževala. Zakaj me ne? Ko mogoče nisem tvoj mož? Nažalost si. Ampak, Beno, poslušaj, meni tudi posel ravno ne cveti. Kako ne, Žužika? Če pa je zdaj pomlad. Ja, pomlad, jo sad cveti. Pa to. Beno, ne zaprkave me, prosim. Slušaj, slabo mi gre, no? Ja. Ker je ta recesija. Daj no, Žužika, recesija, ja, vse z njih pa ja videl. To ti pač ljudje samo tako rečejo, da se te lahko čim hitreje rešijo. Veš kaj, Beno, Sagat, in zame pa jaz tebe dovolj. Eno leto si že brez dela, pa boš ti meni pamet solil? Imaš, da si delo najdeš, če ne... Če ne, ko greš? Ti več nobenega patriota za hladilnik ne kupim. Kaj? Ti bi to meni naredila? To si ti zmožna narediti? Nikdar si nisem mislila, da si tega zmožna. Kar preizkusi me, Beno, kar preizkusi. Zdaj pa jaz grem v službo. Na delo. Ja, vem. Greš na zaposlitev. Ja, točno tak. In Beno, ko pridem nazaj, imaš, da si delo našel do takrat. Če ne, embargo na pivo. Adijo. Adijo. Como embargo? Como? Amor! Samo še ti si mi ostal. Zadnji patriotek moj. Ne se te ne bom spil, veš? Samo božal te bom. Čakaj malo. Sigurno je tu kak je oglas za kako delo, ki ni glih delo. Se si vejo, kaj mislim. Ni to. Ne, to tudi ni. Fino vzgojen pudel z majhno težavico
išče domiselnega dreserja. Domiselnega dreserja? Pa to sem jaz. Evo, ko zdaj bom poklical. Evo, 0, majhno težavico, ja. Komu te je? 4. Ko sem mu mogoče lahko ne krožila. Dober dan. Dober dan. Da. Ja. Kličem zaradi oglasa. Pudel, ja. Ne, to sem jaz, ja. Domislen, ja. Kaj ti čete? Lepo je biti sosed. I na kraju dodamo još malčice soli i ostavimo pasulj da krčka fino. Ja se diši zelo. Kažem vam, bit će to najbolji pasulj. Da nam još samo malce suhih rebarca i to je to. O, strica Čika Srđan, ma ti bi se lahko zaposlil kot kuhar. Ma nema šansi, kuvam samu kafu, pasulj i prebranac, a pečem samo rakiju. Kaj pa si delal do zdaj? Pa, nič, ko što kažete vi Slovenci. A nič, ja. Mislim, ampak ti si zdaj dejansko de facto bil zaposlen. Pa jeste, bio sam zaposlen, ali ništa nisam radio. Da, bio sam predsjednik komisije za dodelu stanova. Evo i u bivšoj Jugoslaviji. Odličan posao, kažem vam. On tebi plavi koverat, a ti njemu stan. Sve pošteno. Jel tako, Ivane? Lahko damo malo še paprika notri. Ne, no boš zdaj mešala receptur, Silvika, to ni paprika, šala pasulj. Da. Ja, ampak samo malo. Ne može sad kad se kuva, ne. Posle kad bude gotov, možeš ti sebi da sipaš šta god želiš. Da, tako. Nego, uz pasulj ide vam najbolje hleb i turšija. Da, znaš šta je turšija? Kisela zelenjava. A strica Čika Srđan, ti si, svaka ti čast. Mi že dolgo nismo kuhali česa tako dobrega ovdje. Kako ne? Silvika, razen včeraj, njen paprika. Ma nema paprika šansi prema mom pasulju. Da. Meni smrdo. Ja, na kaj bo, Silvika? Bomo videli, kako bo smrdelo, ko ne bomo imeli kaj jesti. Čakaj, ti kriv si, da nemam več lazanja. Ma ne brinite, deco moja, kad probate prebranac, nećete više ništa u životu da poželite. Kaže vam, ako vam je pasulj šlager okusa, onda vam je prebranac simfonija mirisa. U čem pa je najveća tajna? Pa sad ću vam da vam kažem, evo vidite ljudi, tajna spremanja najboljeg pasulja vam je u tome kako pasulj sipaš u tanjur. Jesi vidio, a? Ja. Kao u Nemački, jel? Ja. Da. Smerdo meni to. Daj, no, nekaj s tem svojim smerda, Silvika, no, dobro, da je prinesel ta fižol. Evo, uzmi, Ivane, izvoli. Hvala. Da. Evo i tebi, Silvo. Kažem vam, odličan je. Evo, mrtva usta bi ga jela. Izvoli, leči svinjski grip, probaj. Da. A ja ću prvo da izvojem cipele, jeli? Da. Ne. Tako. Dobar dan, fina gospa. Ja, Benjamin, sagam, ja. Ja, lepo, ja, vem, da lepo govorim. Hvala, ja. Ja,
Ja, dober dan. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, Benjamin Sagadin. Ja, to sem jaz. Ja. Evo, to je pa najbrž pes, ne? To je moj kodrček. Super, ja, fino. Stop, kam greš? Kam pol greš, ne? Tako. Ja, ne, izvolite, vsedite se lepo, ja. Tak. Evo, fino, tak, ja. Ja, evo. Ups. Pardon, evo. Fajn. Se pravi, vi ste tu. Lepo, ja. No, to je moj kodrček. Zdravo. Zdravo. S čim vam lahko postrežem, izvolite. Tak. Ja, pol midva sva se nekako slišala že po telefoni, ne? Ja, ste res Po tako telefonu. izvežbani v tej stroki, kot ste govorili po telefonu? Gospa, prosim vas, jaz sem še premalo govoril po telefonu. Ja, v redu. O izvežbanosti, ne, glasen pa je. Veste, gospa, da imam blazne izkušnje, ne? A res? Kaj mislite, kdo je treniral Drnovšekovega Arturja? Ali pa recimo, ko je skoraj prišla na koncert Madonna. Kaj mislite, kdo je čuval njenega pitbullja? Ja, kaj pol hočemo, ne? To so prekrasne reference. Ja. Moram povedati Ja, svojim hvala. prijateljicam, veste, ravno včeraj mi je ena zaupala, da njena mačka lovi miši. Prasica mala. Mislim, prasica mala. Kako si le upa, ne? Miši lovi. Dobro, to so le živali, se ne vedo, kaj počnejo. Seveda, gospod. Hočemo, ne? Ampak to vam hočem povedati. Bodite brez skrbi, kajti ko so živali v mojih rokah, postanejo bolj pametne kot njihovi lastniki. Saj veste, kaj mislim. In take ter tako. Ja. Zdaj pa preidiva na binstvo. Ja. Kje tiči problem? Kako bi vam to rekla? Pufelčke pušča, kjerkoli mu pride. Mislim, iztrebke. Tak. Tak je to. Ja, ti satan mali kodraste, seriješ, kaj ti primislim? Glej ga, ti. Iztrebljaš po improviziranem načrtu. Tak, kako mu je pa ime, oprostite? Miki. Miki? Ja, sliši se nekako preprosto, ne? Ne, Miki. No ja, moj pokojni mož, ki je bil predsednik uprave 3 podjetij, je žalostno. No, ime mu je bilo Milivo in klicali smo ga pač Miki. Ja. Miki. Ja, praktično, gospa, praktično. Zato, ker enkrat pokličeš, dvakrat oba prideta, ne? Pa tako. Žalostno je preminil, ko so šla vsa 3 podjetja v stečaj. Revolver se mu je sprožil v glavo. To je pa res taka tragična smrt, ne? Si lahko predstavljam. To pol vse okrog leti, pa kako ti to še zgleda, ne? Ja, tako da, ja. Ja, potem sem si kupila tega svojega kodrčka, da ne bi bila tako sama, ne? In zdaj pa serija posod okrog, ne? Poslušajte, če ne misli nehati delati teh pufelčkov, kjerkoli mu pride, jaz ga bom dala uspavati. Jaz si tega ne morem privoščiti. Ja, Gibljem se v visokih krogih. Poslušajte, zadnjič je predsednik... Miki! Ja. Zadnjič... Ja, mogoče na kroge, ali ja, bomo pol plesali, Miki. Zadnjič je predsednik uprave Istra Petrola stopil v njegov pufelček. In se mu je spodrsnilo in je padel in je bilo tako nerodno. Grozno. Ti. Gospa. Ja. To jaz čisto razumem. Jaz sem tudi delal na ministrstvu, veste? Na ministrstvu, ja. Vse mi gre, dobro je vrej, vse sva že slišala, no. Vse mi gre vrej, samo moram se malo skoncentrirati, sklanjati pa to. Na ministrstvu, ne, in pol, tudi enkrat je
direktno telefon ministri, hop, mislim, hop, ne, na glavo pa... Ja, v nezavest, ne. Tako da jaz vem, da kaj je to biti vam nerodno, pa to. Gospod Sagadin, Ja. predajam vam ga in... Miki, poslušajte, če bo nehal delati pufelčke, vas bogato nagradim. Je v redu. Ja. Gospa, nič se ne sekirajte, čakajte, da ne boste se odnesli. Nič se ne sekirajte, jaz ga bom naučil še mislim, še na ta zadnjo brisati. Ja. Hvala lepa, pol pa izvolite. Tak. Miki, adijo, Miki. Takole. Ja. Lepo pozdravljeni. Ja, sem imela. Gospod Sagadin. Ja. Izvolite, ne tja, na drugo stran, ko včasih do tja gre, pa pol, ja, tam je. Ja, na svidenje. Kostjanor. Kaj ti, butl, krožlasti, ha? Kaj se ti dereš? Če malo obisk? Dobre, zdaj imaš malo pauze, pol pa začneva. Da bo bežno že naučil, kje boš strov, pa kje ne. Lepo je biti sosed. Ajde, Silvo, ajde, Ivane, uzmite, ima još. Stric, čika Srđan, to je 5 krožnikov, pa še zame preveč. Ja. Ajde, daj ti, Silva. Ne more. Što ne? Ne moram več. Ja, kaj je, pojedla si samo 3 krožnike. Pa što nećete više? Ja, zato... Ne volite moj pasulj, jel? Ne, čika Srđan, to, ne, samo bilo bi lepo, če bi ta izvrstni pasulj poskusil tudi moj najboljši drugar in sosed, Benjamin Sagadin. Ja. Šta on voli? Segedin? Ne. Ja, on se tako samo piše. Svašta, Silvo. Silvo, reci ti meni, Mura. Jel Mura još radi odeću, a? Muro, Da, Mura. to rekao ja. Pa nemoj. Joj, Stvarno. Dobro, Silvo, nego sad ću ja da malo skinem cipele, još nisam, znaš. Nemoj, daj malo rokja. Može, ajde, sipaj, evo tebi Evo. i meni. Evo, Tako, Silvo. Ajde, evo. zdravlje. Živjeli, Silvo, ajde. Pa še no, Ivo. Tako dobrega posla pa še nikoli nisem jedel. 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 Ja, če bi ga pojedel za 5 krožnikov, tako kot jaz bi drugače govoril. To je bil moj četrti. Saj veš, na kaj ciljam. Kostjanor. Beno, kako govoriš? Kako? Ja, tako. Ivo, ne tako, ampak tako. Lepo. Sem fin. Sem fin. V božjo mater sem fin. Veš? Ja, veš, na kaj ciljam. Ja. Pa ja, ti ja nikoli nisi bil tako... že fin. Ko ne? Kaj se mogoče ne spomniš, da sem delal na ministrstvi? Kaj se ne bi spomnil? Se spomnim tudi tega, kako si ministru vrgel mobilni telefon v glavo. Dobro, no. Ja. To je bil samo eden nesrečni slučaj. Sej pol sem se fajn izmazal, ne? Noben sploh ni ugotovil, da sem bil jaz. Bil i jaz. Ja, dobro, to je isto. Ja, saj ti se vedno izmažeš tako fino. Ne fino, ampak fino.
Veš, jaz sem fin, kot da bi bil s Finske. Ja, sej. Ja, kaj, kdo pa je to? Ja, kdo pa je to? Ja, poslušaj, ja, kaj, boš povedal že, zakaj si naenkrat tako fin, ja, kaj pa je to? Ja, Ivo, zato sem tak fin. Si ga videl? Mike. Ja, Ja. a zato? Ja. Ja. Veš, to je pudel. A ja, kaj, pudel je? Ja, ko si mislil, da je ovca? Ti tele. Ja, Ne, gled, to je pudel. Ja, Mitke, ja, kaj ti češ? Ja. To je kodrasti pudel iz visoke družbe. Dobro, vri, ja. Ja, kaj, sej, no, saj. Ja, moram ga ozdraviti, veš? A, ja, kaj, a zakaj, česa pa? Ja. Ja, sranja. Mislim, iztrebljanja. A ja, sej. Ja, pa kaj, Pusti tam. Dobro je. a si je podelal? Ne, to sem bil zdaj jaz. Ja, a te, kak tako? Ja. Saj veš, kako pravijo? Dober pasulj se daleč čuje i to. Saj veš, na kaj ciljam? Na kaj ciljam? Ja, sej, ja, sej. Dobro, gremo zdaj. Ja, kam? Gremo zdaj v delavnico, Ivo, prosim te. Nekaj mi boš mogel pomagati. Ja, ne vem. Ja, dobro, ti boš pa tu počakal. Ja, no, Ojoj, Ivo, pa kaj si ti Kaj noč? je bilo zdaj to? Pa glih noč si mogel stopiti. Saj, Ja, no, kaj, no? saj ti pravim. Mike, spet si se tu podelal. A ja, kaj je? Dobro, nič zdaj tako veselo ne skači, pazi, da si ti noč ne stopiš. Ne, Ja. pusti to. Glede na to, da je tako velik pes, še dobro, da so iztrebki tako mali. Ja, dobro je. Mali. Jaz samo upam, da bo zadnji, veš? Ajde, greva zdaj. Kako misliš zadnji? Kaj, a v stanovanjskem prostoru? Ja, ne, mislim zadnji nasploh. Moram ga odvaditi stran, Ja. iztrebljati, veš? A ja, daj, drži se distance. Ja, dobro. Ja, čakaj, jaz tudi moram iti. Dobro, Miki, tu počakaj. Ja, Veš, ne sme več strati. Lepo je biti sosed. Tri, štiri, ogen! Pa daj eno, nekaj se že igrat. Joj, no. Zdaj še ne vem, kako dolgo bo nas stric čika srđan pri nas na obisku. A ja, to. Ja. Najdemo koliko dela pa bo, ne? Kakšno neki. Kako naj vem, kaj zna? Vse življenje je bil predsednik. Države. Neke komisije. A ja. Ja. Beno, pa daj pomniček, da umazal mi boš srajco, pa daj kaj. Najdo, Beno, pa... Čakaj, Ivo. Kaj je? Koliko gate ti tu imaš? Plave! Ja. Ivo, kaj si ti mogoče? Ja, kaj? Pa, da ob sebe se briši. Ja, dobro, daj, mislim... Vse perilo imam obarvano. Ja. Zakaj pa? Kako naj vem, zakaj neki? Ja, nekdo je dal barvno med belo. Kaki trotl. Ja, ne. Ja, kaj? Pa take. Ja, pa to. Eh, Ja. Zakaj pa nazaj po barve, pa bo, ne? Beno, to ne bo nikoli več belo. No. Kaj zdaj, sva končala? Ja, jaz mislim, da bo to vre. Samo zdaj še tu dol zadekaj, mislim, še tu gor daj, pol pa bo. Super. Lepi nagumbčnik bo. To že, samo ne vem, zakaj ga sploh potrebuješ. Ta tvoj Miki sploh ne grize. Joj, pa ti ni to, da bi grizel. Moram ga odvaditi stran, mislim, iztrebljati. Ne?
Ja, in kaj mu boš dal to na zadnji rit? Ja. Koliko zadnji rit? Na gobec! Ja, če ne bo več jedel, ne bo več sral. Mislim, iztrebljal. Beno, ta metoda se ni še nikoli obnesla. Pri nikomer, pri nobeni živalski vrsti. Kako ne? Daj, prosim te lepo, no. Glej, zdaj mu lepo to gor namontiram na gobec, pol pa do jutri ne bo jedel in pol tudi ne bo do jutri, ko ona pride po njega, iztrebljal. Mislim, sral, ne? Ja. Ja. In take in to, mislim, pa take ter to. Beno? To je samo začasno rešen problem. Ivo. Saj tudi jaz rabim začasno službo. Pa to, ter to. Lepo je biti sosed. Kdo si pa ti? Beno! Priden, kuža, Beno! Ja, priden, kuža, ja. Okej, čakaj, jo. Beno! Kaj pa je to? Fino zgojen pudel z majhno težavico išče domiselnega dreserja. Opa, knedl si je dela našel, no vsaj nekaj. Beno! Ja. Kaj me tako gledaš, kuža, ha? Kaj si lačen, veš kaj, mi nimamo nič doma, ne? Očak, le tu je nekaj, le bova pogledala. Kak to diši. Pravi srpski pasulj. Glej, bom tebi dala tu noter. Tak. Jaz bom pa kar z loncem. Na, kuža, če si lačen, na. Dober tek. Je dober? Kje, še jaz praval? Je dober. Pol pa lepo zobko obit pa ajat. Je dober. Pravi srpski. Kako smrdo! Ja, kaj pa, kaj smrdi? Jo, vsi mi perdoli ko svinje od to posul. Daj, no pa dihaj skozi usta. Ja, kaj je? Jaz nič ne voham. Ja, tebi tvoj diši, ne? Zdaj pa voham. Dobro jutro, familija. Jaz smo dobro spavali, ja? Stric Serđan, od kdaj je bil ta fižol, ki ti nam ga dal si? To ja znam. To so bile bre neke ratne zalihe v podrumu. Ja, od zadnje balkanske vojne. Ma, ko bi to znal? Pa ne od druge svetovne. To ja znam. Mislim, da je gore pisalo Austro-Ugarska. Joj, evo ga opet. Pa to bojni plin je. Šta vem, kako strošla sam se. Kak smrdi. Žuža, ne pihaj k nam. Kaj? Zaradi vašega pasulja sploh luftam. Pa kaj ste dali noter, crknjenega vepra? Veš kaj, to najboljši pasulj od moj stric Serđan bil je. To so navadne pomije, zaradi katerih mene zdaj šraufa v trebuhu. Žužo, da nem srom tebe bilo. Silvika, kako gavno. Veš kaj, Žuža, en perdec 10 doktorjev. Ja, kar gre not, mora nekak tudi ven, ne? Igen.
ti delaš? Kaj si normalna? Žuža, prosim te, pomagaj mi. Zdaj pride ena fina gospa, pri nas pa smrdi ko na pol spraznjena greznica. Beno, od tega bo samo še bolj smrdelo. Pa zakaj ne daš psu na gobšnika dol? Ni. Zakaj ne? Pol bo jedo. Ja, in? Ja, če je, pol iztreblja, ne? Pa kaj se greš ti? Spet. Žužika, ti bom pol povedal, no. Joj, vidiš, prišla je. Žužika, zdaj lepo te prosim, niti enega mi več ne spusti. Ja? Ja. Beno, kaj si ti nor, kaj hočeš, da me raznese, kaj? Veš, kaj meni dela po trebuhu od tega pasulja? Prosim te, zdrži, no. Zdrži vsaj toliko, da ta baba gre. Predo. Ja, dobro. Žuža, Kaj? zdaj pa dost, na balkon. Ne, zdaj pa nisem bila jaz, pojdi pa Miki. Beno, Miki, ja, na to me vidim, rimaš, ja. pa nisem Sem te pa bila. videl. Bas je bil pa Beno. Dobro, za vsaki slučaj ostani zunaj. Joj, evo tak. Miki, prosim te, no, pomagaj mi zdaj. Od voda sem te strat, mislim, iztrebljal. Zdaj boš pa začel uplinjevat, ali ka? Joj, veš, kaj ti zdaj jaz povem? Nikoli ne boš prišel v visoko družbo. Dobre, ajde, vredi se. Takole. Dober dan. Ja, oprostite, tako se brem. Ja, ni hudega. Kaj, prehlajeni ste? Ja. Izvolite naprej. Usekalo me je strašno. Se pravi, imate polni nos pa take. Nič ne vohate pa to. In to, super. Mislim, katastrofa. Nič ne dihač, nič ne vohač. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, ja. Tu pa je moja žena, Žuža. Moj naklon, spoštovana gospa. Moj naklon, spoštovana gospa. Tu pa je naš ozdravljeni Seronja. O, kako lepo, kako sem srečna. Kaj pa je bilo to? Kaj? To jo ne, nič, mislim. Ja, to jo. Jaz malo s prsti pokam. Pa to, ja. Evo. Dobro opravljeno delo zahteva dobro plačilo. Ja, to pa ja. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa, bom jaz to spravila za patriota. Ja, seveda. Spet pokate s prsti? Ne, zdaj pa nisem bil, vidite, da... Žuža je bila. Jaz sem, jaz tak z usti sem tak naredila. Ja, z usti ona ima eno tako hibo, pa ponavadi tako z usti dela. No, zakaj pa še njej ne pomagate, tako kot mojemu kodrčku, a ne? Nič več kupečkal, a ne? Ja, saj res, ja. Dobri mož, lepo pozdravljeni. Dobro, gospa, hvala lepa, ne? In če bi slučajno se ta hiba mu ponovila, kar ga pripeljite, drugič je malo ceneje, je 100 evrov, veste, zato ker gre lažje. Hvala lepa. Super, najlepša hvala. Ko je bre rekel, da je moj pasulj sranje. Pitam, tko je bre rekel, da je moj pasulj sranje. Jaz sem rekla, da me šraufa po njem. Ma nemo, jeli. Geno. Pa je to ti, Geno, jebote. Po 25 let. Pa koliko godina... Dođi, Geno, joj, koliko te traži. To gospod poka s prsti. Ne, to ja prdim, Geno, joj. Geno, joj. Evo, bomo praviš je, tvoj stric jo, koni babe, mislim, oni fini dami živeti, pa to. Kot mlada sta se spoznala na delovni akciji Brčko Banoviči. Ja, Brčko Banoviči. Ja, no daj, Beno, kasne. Saj sta se zaljubila. Ja, in potem izgubila. Nedolžnost. In pa to. Kaj no, pa vse stike. Ja. No ja, saj veš kaj, njemu ne bo glih slabo, ne? Ona je bogata ko roštin, kjer je fejst bogati. Misliš kot Rothschild? Ja, ovi, ja. Ja, spet ne moramo delati.
že jutri bo nazaj. Kako bo? Ko se bo sezul, Ajo, pa to. Ja. Ne, Ivo, nič se ti ne zakiraj. Zato, ko gospa je fejst prehlajena, veš. Tako da si nekaj časa še miren. Pa to, pa take. Pa dobro, no, koliko časa to že kuhava? To še ne bo zabrelo. modro ne bo nikoli belo. Kaj ti čiš? Pa dobro, no, kaj je to? Ja, kaj je to? To je star srpski recept za beljenje. Stric Čika Srđan je rekel, da to gotovo deluje. Veš, kaj za nas povem, Ivo? Pusti ti to. To se ti srpska posla. Raži greva midva popistiva zdaj, naj lepo vre, pol pa greva midva v bife. Ja, Žuža mi je dala 10 evrov. Evrov. Za 10 se ga že fajn da nažret. Ja, praviš. Hej! Tam guba stoji, se rota slustega vora. Ja, kaj ti češ? Ja, 10 evrov pa 10 evrov. Imam jaz še kaj drobiža. Ja, je. Ja si zahledo. Ne, pusti, kdo bo dobro.